bang ke di nang di tumhan pak lain hedi ola ni di tumhan pong repong them tame ke pang thesing nang di tumhan pak lain ipo guys lasi kama be only class bon check ma di dam di dan ma he lasi da hui pang thes nang di tumhan tame pak lain irong po guys nang di tum tame nang nang di po mo non tame ni di tame pan ipo de guys de nang di bang ke pantang hello pani litu me hana di kupi piahan ma ke do ko tenang litu han temen pak lang ipo guys bobok ko do guys yo guys bobok pakai do lang pon tong pak lang pa guys de yo bobok ko guys ekdom athi so thilik pen lo guys nang litu ma join ni pen nang litu han pak lang ka join ni pen dik pen lo guys popo ru pen lek adim de lang guys kupi temen pak lang yo pa guys de non temen pakai bobok lo ban nang litu da chini ko ni Pen boxing ke paklang itu guys, nama ke happy pai paklang itu guys. Pilih lagi nang itu ma join ni pen dik per guys. Happy ta dik nang per nang itu ke paklang itu join ni sedi. Happy ta dik nang per lo. Pakai labang ke kupiah hano guys. Labang ke happy program na thelo bu guys ha. Yo dik per lo. Pinang wicip pun fit dong ban nang itu ma join ni pen dik bang lo. Chalo guys la tahan lo. Padu lang guys ni itu ma han do tu. Aku tanya dia, gambar guys itu dia orang hitam. Pakai labang ke, tola orang pun guys labang ke enta. Amin cini so themen tanya di tola pun ke. Senang tu tanya, nampak lang itu guys. Han dia han segitu mah pun nampak lang game pada. Sini dolang you guys, lah tanya tidur pi guys. Nang itu nampak lang itu. So tidur tanya mau nang itu tanya nampak lang ini guys. Yo, baca tanah paklang lu ni saat itu di guys. Musuh itu tanah paklang itu di guys deh. Nala bicara lang pun paklang ni. Muang kon ni paklang ni guys. Saat itu ni paklang betul paklang ni. Wapinya blok dia langsung nanti tanah paklang itu di guys.